अहानबद थाजनिंग मरुब पाखर मैम थमजगे चुचांगपुर मिनी सेक्रेटरीट एसपी ऑफिस पुलिस स्टेशन कुकी थुगाइख्रे लोइनना इरांग लाक्सिननब सिक्यूरिटी फोर्स नोंमै टियर गैस सेल कापद मिसिमिना यावरे थाजनिंगाई ओइरिबा पावमना हारिबा मॉब वायलेंस अदु कंट्रोल तोनब होनबदा चुचांगपुर यामद्रबद मियोय अहुम लेखिद्रे मियोय निफुमु असो अपन नंख्रे हाइबा पावमुस लेरि लोइना चुचांगपुर नुमित मंगान इंटरनेट थिंजिनख्रे हाइरि म्याम पुना नोबा अपडेट ngamiनसी पनम पाउक्सीदगी एयाबा लौजरगा थगसबनी अहानबद पनम पाउक्सीदगी मरुइबा पावखरा असम राइफल्सना फारे हारिबा ऋषिकांता UNLF का मरी लेनदी ngara amasung si phongkiba paukse singa madi e media singda phongnakhiba Assam Rifles ki kangbuna Kamjong district ki manung sanba kasum khulen PS na konba Myanmar ga tainaba namli market manaktagi koideng na lusingba UNLF ki kangbu gi nongmaina pandunu soklaba lanmi ma phare hairiba si UNLF pu mingcha thianana ba Assam Rifles na thawoina sem saraga thadokpa aranba pauni haina aina thingkraba lup asigi secretary publicity central committee ki UNLF ki M sakhen thadorokpa sirol amada phungdorokli solosna makha taraduna paukse khrada phongnakhiba Bishnupur district ki Naran Sena dagi L Rishikant sei taragani pan apokpa L kanhui hairiba miyoisi UNLF MPA ga karigumba mari amata lainadi loinana Rishikanta karamba yawoloki yawoloino karama phibamda nongoi pandana sokhibano amadi matokramna kasomna yorokibano haiba dudi Assam Rifles amadi India Intelligence Kangbuna Mayeksina Rishikanta ki statement dagi khanglabo wafamni adubu IOF na asyang baduloshilga UNLF ki mingsa thianana ba amadi yawolupsigi maraktigi gyan tanada ba phibam thawanana ba atamna thawin satharakpa thawrang amani haibesi ireisa singna khangjinbiyo haidi UNLF na leptana sangsilakliba Manipur ningkha tambagi lanjang asigi panam ningtamba hanjinba haiba si nataba ngong amatara India lengaka yasinaba tawdaba haiba UNLF ki phireb asida khushaungnarabi India lenga amadi IOF na UNLF ki mingsa thinaba aham tanaba silakpa khujil tharang ireisa singna thajanabiga amadi UNLF ka kaidawnungda aikhoigi miyamgi thajaba manghaloi haiba sida sena thajabiyu haina su serolosina phungdorakli atop pawmana asiana amagata kya thualibasi state lengak sonbadagini CPI hawkibanu mi khrani asida kuki militant singna mitei khul singna bom yauna akan lan chathaduna khulngak pa kya asiana thulakpa amadi yungkai kya amagata thulakliba si state lenga sigi ason mani haina CPI Manipur State Council na lengak tamaral sirakli CPI Manipur State Council gi sirol amada Tumukhong Moirang Purel Santipur amadi Khamelok ta kuki militant singna landarakhraba matung ngaramasum sugunuda kuki militant singna akan mamongna bom yauna landaraktuna khulngak pasingi marakta aso apan yorakpa amadi yumkai kya amangata tholakpa si state laingak ki ason mani lana si karigi damak hanba leitribano laingak pa di minister amadi minister sing karigi tumina yengdunu leiribano haidi amaromda Myanmar ga tainaba Mafam singda kuki militant singna NSN IM gi deputy kilonsar ama yauna miyo ani tamthina khatkiba miyo ibna satkadabali satnati handak phamga doribi assembly mi phamasta Manipur thawdo ki sabsabe agenda yaudab lebak thibani haina su serol sina makhatarakli atopa pawmana February 18 matam loigadawriba kuki militant singi su sangdokpa yaroi sibasena atatai laklabani na sibasena gi president su khulngakpa yoraktuna khutta khulai perakpa yai Moirang Them Tombi February sasat kunga mapanda matam loigadawriba kuki militant singi su sangdokpa yaru haina Sibasana Manipur Pradesh ki President M Tombi na phongdokre loinana haibaga loinana laibak ngak luso haina tharakhiba Central Security Force sing laibak ngak trabanina haujikti atatai haibadu laklabanina Sibasana gi President su khul ngakpa yoraktuna khutta khulai pairakpa yai haina Tombi na phongdokre Wafam masing Kaksing district ki Kaksing Ningthau Leikaida Sibasana Manipur unit ki office ama hangdokpa ki thoramda phongdokibani M Tombi na makhatana hai tokhaiba administration natragana tokhaiba state ama talibasi India gi atop state ama tada kokina tan leiti India si phurup kyana pulaga khundab lamdam ama oibana communal conflict si admakthui adubo tokhaiba administration natragana tokhaiba state tan leiti kokiesi yelhomi natabana makhoi gini haiba masakhangba lamdam ama Manipur da leiti masina maram moiraga koki singna tokhaiba administration talakpanaki Mauna makhatana hai Central Force asina nakal animakta neutral oina leiramlabadi haujik thokliba lana si nahana loibi yaramani
लोइना सेंटर दगी थारकलिबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगसिना खुलंगाकबसिंगना लौरिबा थौदांगसिंगा सिलोहनिंगी कुकी खुलाई पाइबसिंगना तोंगसिंदुना मितैगी मथक्ता सथरकलिबा प्रॉक्सी वार असि इंडिया लेंगा अमदि स्टेट लेंगाना खंगना ngasi फावबा लोइसिंदना थमलिबा असि लेबक्थिबनि यूनियन होम मिनिस्टरना मणिपुरदा थाजिलखिबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगसिना लेबा ngakhanbagi muhut misa miyam hatpada kumai oina yengduna leire leba ngak paibisi manipur miyam gi tawdaba yadaba ithaudangni lakliba security force singasina ngaktrabasu aikoigidi atatai oina ngakpa tabani haujikti atatai oina laklabanina sibasana gi president su khul ngakpa yoraktuna khutta khulai pairakpa yai hauji oirakliba phibamasida misa miyam khamthi warauna rabana haki tombing na makata na hai ngasi kaksing da siba sanagi office ama hangdokliba simikhalda miyeng thamlaga hangdokpanati manipur kanabagi damak aikoi mayam amatu oina punchinabagi panam thamlaga mafamasida office hangdokpani siba sanagi oina di hauji thokliba irang asigi warisin purakna matung ingtaplaba kanda mikhal pangthokpa pami hauji kuki militant singna mitagi khul kyada nomai kapsinduna landaba leptri masida mitagi oina ngasi phawba makoi attack tawba leitri makuina satharagliba landa singak thokpa khakto oini magna hai handak sibasana manipur pradesh ki mihut marina saba mihut kangbu ama delhi da satuna tuan demand singa loidana laiba asigi prime minister union home minister yauna lusingba kya unaduna wari sakre wari sabaduda sibasana gi maikedi gi thamkiba demand singdi indo memar ngam khaida leiriba free movement regime matam pumai goina lakhokpa athubuda border fencing khaba kuki militant singa taunariba su khudakta lakhokpa हाइबना सिंबा डिमांड थमखी है अतोप पावमुना लोयांगान बामदी सनातोन के हक्सांग लौदुना युमनाम पलौ सिंगजेल लेरोल संख्रे मणिपुर कायबदि इंडिया सु कायगिन हाइबसि सेंटर न खंगदबनि एमएलए लोकेश्वर कुकी खुलाई पाइबसिना कापसलकपद नोंमै मरुना पानबदि लेखिद्रबा सगोलसेम लोयांगान बामदी ओख्रम सनातोन की थावा याउद्रब हक्सांग असि जनिम्स की मोक्तगी लौख्रे लोयना खुंद्राकम केंद्र की manung chanba yumnam palau singjel da aroiba mathau mangam pangthokuna lairol sankre laikhidraba loyangan ba mari sanaton gi aroiba mathau mangam pangthokna bagi damak numit yungba matung pung taragani tu helakpada masing yamlaba miyam GAC gi miyut singamadi imung munungi miyoi singna athauba ani esi gi thawai yaudrba haksang adu launaba jenims ki mokta lakhi athauba ani gi thawai yaudrba haksang adu jenims ki mokta ki puthораglaba matung खुराई लमलोंग ताब लंबी रोम द पुदुना लाकलगा लोया गे पोकनाफम लमदम पुखाव संतिपुर पुखी थावा याउद्रबा हक्सांग अदु लंबी द पुदुना लाकु मतम द लंबी गी नाग येत लेरम मियामना लाई साइदुना इकाई खुनबु उठखिबगा लोइना महाकी थावाइना मपुकी लाइकोल द इंग्लिसिंगना लैरुना बा थाउनिखी तुंग द अरोइबा लाइसोन तिनसोन ग लोइना अरोइबा मथौ मंगम पांगथोक्तुना लैरोल संखी मियार असिगे मरी लेना GAC गी को कन्वीनर ओख्रम सरचंद्रन हाई GAC अमदी इमुंग मनुंगी मैकेदगी CM द पिसिन किबा मेमोरी मदुर यावरिबा डिमांड सिंग अदु CM न थबक ओइन ओन्थोकनी हाइना थाजबा पिरकपदगी ngasi asiwak sang lobani kunगनि थोइ सुबा असम राइफल्स लैना मतौक्रमना कुकी खुलाई पाइबिसिंगना नोमै कापसिलखिबनो हाइबासि मरी लैनबसिंगना अथुबा मतमदा ठिगतपियु अथुबा मतमदा kunगनि थोइ सुबा असम राइफल्स लखथोकना असम राइफल्स सिंगना लैरिबा पोस्ट असिदा स्टेट फोर्स न मुटसिलनबि वाखि अमरम खुंद्राफम केंद्र की MLA थोक्सम लोकेशन हाई हौजिक मणिपुर थोक्लिबा इरांग मपालमदगी संगसिलकपसिंगना साथाबने हाइबे सेंटर अमदी स्टेट लेगाना मयेक सिंगना खंगलाबने म्यांमार की मिलिटेंट ग्रुप सिंग PDF न सिंगबा कया यावरे हाइबेसु खंगलाबने मणिपुर कायबद इंडिया सु सामदा सामा कायगनि हाइबेसि पुयादा यावदुना लैरबने हाइबा सेंटर न खंगदबने मणिपुर कायब यारो एखोय अमत ओइना लैमिनसि मणिपुर थुगाइनबा होनारिबसिंगि मथक्ता आइन गोयबा थबक लखतपियु हाइबदा आइन यादव करी लैबगी हाइबा वाफम थमखि निंगसिंगबा याबदि लोयांगान बा हौकिबा फेब्रुवारी से 13 कुकी खुलाई पाइबसिंग लांदारकपदा नोंमै पानबदि लैखिदबने ओख्रम सनातोन हौकिबा फेब्रुवारी 13 खाबै सोइदा लैबा 3 सुबा MR अमदि पांगैद लैबा MPDC दा थमजलकपदा MPTC दा मथौ तौदुना लैबा BSF अमदि CRPF ना कापथोरकपा नोंमै मरुना पानदुना लैखिदबनि अतोप पावमना लमदम सिगी अपुनबा फर्टिलिटी की सांगना खुनाय सिदा असौब साफु मपीदी डॉक्टर S रंजन लमदम सिगी अपुनबा फर्टिलिटी रेट असिना अखोगी खुनाय सिदा असौब साफु मपीदी कल्चर अमा सही कुनगमंगा हेना सेल्फस्टाइन ओइगी हाइरबदी टोटल फर्टिलिटी रेट असि सादा 2.11 ओइबा मथौता हैना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन फोंदोखरे वाफम मसि थासिग 13 फाव सथगदबा वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी देगा मरी लेना
Anthropology in Practice, Health, Culture and Security haiba thimda World Anthropology Post Congress ki International Seminar haudokpagi thoramda minister na phongdokhibani magna makha taraduna anthropology haibisi yamna interesting oiba subject amani masi yamna bas oibaga loinana boundary leiti subject asi holistic science ni amadi masi punsigi reality ni lenga ki priority di mipung khudimakta health facility matik sana phongan baga loinana patient singdagi sel yariba makai sading to hondabani Manipur University ki Anthropology Department ki Health Department ka puna satminaduna Anthropology ki lauba data singda patient singba layengba hena khudong sahan gani aki International Seminar asi Manipur University ki Department of Anthropology da DMU ki Department ki Anthropological Society of Manipur amadi Anthropology Department of 27 colleges Manipur ka puna kusamnaduna MU ki auditorium da haudokhibani atopa paomuna Thai University amadi MUC ki marta yana sirol kuyak pinakre Thailand University amadi Manipur University of Culture ni ki marta Global Academic ki aphabamari thamnaba madi cross cultural exchange tawnaba ki singthani oiba khongthang am oina Thailand da leiba Franathon Rasbat University amadi Manipur University of Culture ni ki marta yana sirol amanga si kuyak pinakre maming leiraba institution ani si ki marta Kuipina kiba yana sirol adur university ni sigi marakta amanama gi mating pinana ba madi educational research amadi culture na singbu tungan hiram singda khusam na ba pun hingmina na ba panam thamli university ni sigi marakta malem gi thakta cultural understanding amadi academic excellence hena yokhatna ba khusam na ba thabak tawmina na ba gi kudung saba phanglagani Thailand gi konung Bangkok ki Nine Seng Wathana Road Anusawari Bangkhen da leiba Pranakon Rajabad University na ahanba party ama oina represent tawri loinana Imphal East ki Palace Compound board kanakna na leiba Manipur University of Culture na ani suba party ama oina represent tawri ngasi kuyak pina khiba yana sirol aduda program sing puna paikhat minaba academic staff amadi mahiroi sing exchange tawba wakhalok sing amadi mai masing amadi leinaba technology cultural exchange amadi tuan ba sakot thorang project sing amadi Initiative sing puna paket minaba wapam yauri hairiba yana sirol sina institution ani esi ki marakta hen aphaba mari thamduna manglom na sangchina na basing thani oiraba khongthang am oiragani loidana university ani esi ki marakta education research amadi cultural exchange tawbada hen khumang section mangamlagani atopa paomana Sadiq Ahmad phubada sena basing hayang phawgi manungda sangjarakadabani MMWO Youth Progressive Committee Lilonggi convener Dolai Pabam Sadiq Ahmad pungarang numidang pung mapan gamini nifuga mangarom tabada furak pada siena ba miyoi mari makoy imung manungga loinana hayeng phawgi manungda MMWO gi Lilong branch ka office ta sangjarakadabani hadi MMWO na thadorakpa siolamada Youth Progressive Committee hairibasi lamdamasidi nisabu marufona muthanaba hotnabadaga loin asoba thaudang lawduna nisa saba yuanbegi mayok thabak tawriba lup amani Laibak thibide lup asigi convener Dolai Pabam Sadiq Ahmad pungarang numidang miyoi marina furakhiba laibak thibani Progressive Youth Club na phongdoropagi matungina Dolai Pabam Sadiq Ahmad phubada sienaba miyoi mari adudi MD Nawaz Sharif MD Musa MD Imran amasum Azahar hairiba miyoi sing asini maramasin hairiba miyoi mari asi imung manunga loinana hayeng phawagi manungda MMWO Lirong branch ka officer sangjarakadabani Hairibasi Thawoidaba Tarabadi Masida Tolakpa Apapataki Daita Masamasana Pugadabani Hadi Atopa Paomana Relief Camp the Luhumagi Thoram Pangdokre Peace Committee Wankai Gimiyang Makada Palace Compound the Labor Government Dance College the Hang with Relief Camp the Luhumagi Thoram Pangdokre Ngasi Relief Camp the Luhong Liba Adu Government Dance College the Hang Liba Relief Camp the Labor Kuga Tampak Chusampur the Gi Khoirem Oken Mitema the Bisnupur Block Lamkai Ward number 6 the Gi Naurem Lalitagini Wangkai Apunbigi Club Kungani Twin Semba Peace Committee convener Amadi Peace Committee gi Makhada Hang Liba Relief Camp Kisu convener Oiriba Mahendra Naurem Relief Camp da Parents Body Oirga Pangthok Liba Luhongbagi Thoramaduga Madi Leinan Hai Nat Kueba Thaba Si Tawdaba Yadabagi Tawbani Relief Camp Labor Taraga Sumita Yueba Nat Ki Thoramasi Wangkai Kendragi MLA DC Imphal East SDO Imphal East Yauna Pangthokpani Langi awaba taraba singnasu asigumba generation ama mang yabagi tanja sida punsi lepun semba da mateng panghaningai ki
अमरोमदा टेररिस्ट की थवोंगदा ममांग सही मे अहुमदिगी कुकीजो मिलिटेंसिंग सथरकलिब तमथीरब इरांग असिना मणिपुर की मफम क्यादगी लंजेनरकलिब सिंगिदमक रिलीफ कैम्प मयाम हांगदुना संगजफम पीरी चुसामपुर मोरे शेरौद लांदारकलबा जून की सशत तरागनिथोइदा पीस कमिटी वांखई केंद्र की मियंग मखादा अमदी वांखई एसी की एमएलए थांगजम अरुण कुमार रिलीफ कैम्प की मपुंगैब थौगाई लौरगा वांखई केंद्र गवर्नमेंट डांस कॉलेज अमदी सिंगमैरोंग ममांग लेकायद रिलीफ कैम्प सिंग हांगबने हाइदि अमरोमदना इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम थिंगखिबा सुप्रीम कोर्ट की वयल तराम ओई सीपीआई मिखल ममांग पॉलिटिकल पार्टी सिंग की इलेक्शन फंड मतिंग पांगलिबा इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम थिंगनबा सुप्रीम कोर्ट नंगसी ताखिबा वयल अदु MSC CPI ने तराम ओई हाइना पार्टी सिने थदोरकवा सियोल अमना फोंदोरकली कुमजा इंग्लिश सिंगनी का तरागा निपान की सनबा हौख्रबा इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम सिगी खुदोंसाबा फंगलबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मियामदा खंगंदबा नतना बॉन्ड्स असि लैरिबा सिंगी ममिंग मथा सिंग खंगंदबा हाइबसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट खोंगोइनबनी अमसुम संविधान की आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज A सिंगनबनी हाइना CPI ने लवी हाइना सियोल असिना हाइदि अतोपा पावमना होम के अंगांग सिंगना टॉपर ओइरकले चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स थौबाल वांग मताबदा लैबा WIGC थौबाल न चलाइबा होम द लैबा माहिरोइ सिंगना ममांग सही इंग्लिश सिंगनी का कुनगो होम दे पांगथोकिबा एनुअल एग्जाम दा होम असिदा लैरिबा माहिरोइ क्याना मकोइना तमलिबा स्कूल निमाइसान एन कन्या गर्ल्स हाई स्कूल की थौबाल न मकोक मथंग ताखरे माहिरोइ सिंगा दुदी क्लास 5 की ओइना A संदना सेकेंड अमदी M लिंथोइना थर्ड क्लास 6 की ओइना M तोंदोनबीना सेकेंड L निंगथीबीना थर्ड क्लास 1 की ओइना Y लिंथोइना सेकेंड अमसुम S मोमोसा थर्ड क्लास 3 की ओइना सेकेंड अमदी S मोमोकोना थर्ड क्लास 7 की ओइना L थोइसनाना थर्ड ताखरे WIGC की सेक्रेटरी ओइनाम इंदिराना होम असिगी माहिरोइ सिंगना पुनिंग थोकटपा फोंदोकपा लोइनना आंगांग सिंगबु हेन अकन ममोंगदा होटननाबा फोंदोखिबगा लोइनना होम की स्टाफ सिंगबु थगतखि लोइसलकपो ओइना तो पपावमना लैखिद्रबा अथौबा मनीषनागी इमुंगदा मतेंग पांखरे इरैपाक इरमदम कनबगिदम मतम क्यागी ममांगदगी सिंखोंग सिंगादा खुलंगाक्तुना लाखिबा निंगथौजम मनीषना हौखिबा फेब्रुवारी 9 इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तुमुखोंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना सथरकपा लंदा अमदा थीबा खंगदना लेरखरबा मतुंग फेब्रुवारी 7 थावा याउद्रबा हक्सांग ओइना फंखि मनीषनागी हक्सांगदा तरमलिबा दखफम सोक्लमलिबा असिना ताकपदि महक तमथिना हाटखि हाइबगी खुदमनि असिगुम्बा थवोंगबु यनिंगदबा फोंगदोकपा लोइनना ngasi लाइट माइंडेड ग्रुप LMG की थौमिसिंगना लैखिद्रबा मनीषनागी युम संगाइथेल सिंथक लैकायद सतुना असाथक मतेंग पांगदुना इमुंग असिगी अवाबदा सरुक याख्रे लोइदना मनीषनागी मराइबक थियोरबा मचानुपा मनी मतुमना लाइरिक तमबदा चंगबसिंग लैनबा लुपा लिसिंग बगन सनी सु मतेंग पांगख्रेना LMG की सियोल अमना हाइदि अदो हौसकुइनदि म्याम पाउस मतांग से लुसिंजरगे मसु म्याम पुना नौबा अपडेट ngamiनसि।